বউলারে রাবণ কলা চুরি হো খেদো 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 বলরে অসুর যুগাই আহি কালে মরি বুড়া বল আছি তোরা গোবালে দেখলি রে হল ফানির হলিয়ার সকাল 12 বাজে তো হল ফানির হলিয়া বড়বউরে ভাত কেনা নিয়া আদে বাটা দাদা আসবে জানো এন্দে বাজি বড়বউরে ভাত কেনা আসবে নিয়া আদে বাটা অলমি কুমারে ন ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ କି ଆଜିକାଲ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜିକାର ଦିନରେ ହିଁ ଚାଷୀର ମୂଲ ଶୁରୁଆତ ହେସି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ତାକରି ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମା କେନ୍ତାକରି ଆମେ ଇରେ ଅମଲ ହେଇପାରବା ଭଗବାନ କୃପାରୁ ବର୍ଷା ଭଲସେ ହେବା କେନ୍ତାକରି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରମା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜିକା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିକିରି ଭୂମି ପୂଜା କରିକିରି ଆମେ ଆଜିକା ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁଁ ଶୁରୁଆତ କରିଛୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ବିଡିଓ ସାର୍ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଲାଗି ପବିତ୍ର ଦିନ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଦିନଟା ଆମେ ପବିତ୍ର ଦିନ ହିସାବରେ ନେଉଛୁ ଏଇ ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ଦିନ କାହିଁକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଜି ଦିନରେ परशुराम भगवान परशुराम जन्मग्रहण कर तो आज दिनटा एक एमती दिन आज दिनर प्रत्येक मुहूर्तर इम्पोर्टेंस रही